Kajing lekai FIFA World Cup shibet hak por prize teng kan long kajing lekai kabai internet bah hap deng kari Fran Persia ia kari Poland banyak ni bandrung syaka kuarter final. Ka Fran kadon kam banyak kuntinge banjob ia kari Poland. Bat kari Poland ru kadon kam banyak kuntinge banjob ia kari Fran banyak rung syaka kuarter final. Kajing lekai shibet kan long ru hap deng ukalian Mbappe Persia ia Robert Lewandowski. Hato kini angut kirang lekai bapau nam bat bampenanam kila ne ban penjob ia la tim lane ia la ka jong kari. Habang ipai pat sya Robert Lewandowski, udai player ubat tebet bat ubapau jong kari Poland. Udai ru ubaju tap gol na kawe kepor sya kawe kepor. Sibet ha kajing lekai ha kepor prize teng ngin saki dala ki jong hikmat la une urang lekai bapau jong kari Poland ula ne em banelam ya kari Poland sya ka quarter final lada umla uhap banet paying no. Habang ipai pat sya uklorial kai jong kari Fran. Ukalian Mbappe udai ru uwei urang lekai ubat tebet bah bat ubaju tap gol na benta kari Fran ban warra ru ya kari Fran ya kajing job ban sipen ken mau ukalian Mbappe hakine kajing lekai baladep hakilai senia lekai oleh ban tap hadu lai gol bat kawei ke assist dak kini kilai teligi gol ukalian Mbappe menta udan hakalis jong ki top scorer banyak ni ya ke golden boot perlok ngene pecibet hakajing lekai Persia ya kari Poland la une urang lekai jong kari Fran ubaju tap gol na kawe kupor sya kawe kupor hato udang la nem banyo tap gol sibet ha kajing lekai Persia ia kari Poland hapdeng kene kajing ale uwe na kini ki klur jong kini ki artili kiri unyo bandrung syak quarter final kat ba uwe pat un hap ban lej payung no kata ukalian Mbappe lembat ke tim kajung lane Robert Lewandowski lembat ke tim kajung ki ban lej payung lane ki ban yorung syak quarter final lada ka Fran kan job kan yakun Persia ya ke England lane ya ka Senegal balada ka Poland ka job kan yakun Persia ya ke England lane ya ka Senegal kat ki ba job ha kene kajing lekai la syai mustap ha ka por kat architeng ka England Persia ya ka Senegal kine ru ki atli kiri kidon kam ne kuntinge ban yorung syak quarter final lada ka England kan job kan yakun Persia ya ka Fran lane ya ka Poland balada ka Senegal kan job kan yakun Persia ya ka Fran lane ya ka Poland baru artili hikiri kidai ki bayab yang bor na kata dau ke England kadon kam ban le bha ban job ya ke Senegal bat ke Senegal ru kadon kam ban le bha ban job ya kari England habang ipai kat kum kene ke fixture haneng ke Netherlands bat ke Argentina kilayo bandrung syak quarter final kat ba harum ke England bat ke Senegal ke Fran bat ke Poland mano ban yorung ha ka quarter final pila ban guys da ka ba komen hapo comment section na pedenggi kat ndrit ligiri kiar teligiri kilarung syaka quarter final kata ke Netherlands bat ke Argentina kat ba ke USA bat ke Australia kilalit paying no kari England ke Senegal ke Fran ke Poland ke Japan ke Croatia ke Brazil ke South Korea ke Morocco ke Spain ke Portugal bat ke Switzerland kini kikat artili kidang don hakarau of 16 sengob ha subscribe ya kaneka channel lada pimpat subscribe na bentak wepat video bangin sapen mi kublai shibun